исполняющего обязанности премьер-министра Республики Мали, его превосходительство Абдуллая Маигу. Приглашаю его выступить перед Ассамблеей. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. Abina todien aklila ko juin kalot le temps san ba fila ani mwa ani kelen Fransi an to pana ka bolo bo an koro wakati mi o kelena kelen yila hiriyata ka Barkhane sama ka bo Malila a kɛra ina fɔ y'an kɔ dinin to ka muru turu anw na kuma dɔw bɛ anw kan k'a fɔ k'a gɛn anw ti sɔn o k'a fɔ ko Fransi denw yɛrɛ lo komandi anw ye Fransi ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ ye Fransi jugu ye wagati min o ye hɔrɔnya bɔrɔtɔ ka adamadenya yɛrɛ nagasi k'o yɛrɛ kɛ tiɲɛni jɛnkulu ye mun bɛ dibira mɔgɔw dɛmɛ. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Fransi mi y'a yɛrɛ kɛ tiɲɛni jɛnkulu ye olu lo tun bɛ ɲɛfɛ ka se ka jala bɛn anw kan jala min ti jo ye jala min ti tiɲɛ ye jala min ti adamadenya sira bonya CEDEAO ani UEMOA fɛ san 10 lakanabaliya tɛmɛnen kɔ mun ye maa caman ni minɛ k'a to mɔgɔ caman bolila k'o ka jamana bila a tun ka kan wa o ka se ka jala bɛn anw ka jamana kan fo kalo 7 ka frontières tugu n'an ye ka Mali yɛrɛ nafolo datugu maliyɛndenw ani Mali teriw yɛrɛ ka jiraja fɛ maliyɛnw lora nin gɛlɛya nin ɲafɛ o ni ma firinfirin. En procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. O donna anw kan ka siya ko ɲini ka don anw ka jamana na ka ɲina ko Rwanda san min ni kɛnkɛna siya min Tutsiw yera olu Fransi nɔ lo tun nka o dɛsɛra ka maliyɛndenw faran-faran a siɲɛ joli o ka pankuruninw donna anw ka sankolo kɔnɔ ni sira kun t'o bolo kɛlɛkɛ pankuruninw sɔrasi pankuruninw a n'a damanaw ka kunnafoli di tiɲɛnikɛlaw ma olu lo ka marifakisɛ di tiɲɛnikɛlaw ma olu lo jango o ka se ka anw wuli ka bɔ an taw kan ka se k'o yɛrɛ ko ka bɔ o ye tiɲɛni min kan na o y'anw jalaki ko an ma kɛ waleɲumanlɔnbali ye o ka sɔrɔsi 59 min sara an ka jamana kɔnɔ Mali kunkanko ra an bɛ hakilijigi kɛ k'a yira o ra ko wagati o wagati la Mali jamanadenw ye kumakan ta o ye taasibila kɛ mɔgɔ o mɔgɔ nin tora malikokɛli la Mali kɔnɔ. Distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin. An b'a fɛ ko yɛrɛ hakili jigi o taara tiɲɛni min kɛ Libi ni farafindenw bɛɛ lajɛlen b'a makasira bi an bɛ fɛ ko hakili jigi fana farafinnaden caman minnu sara fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ la o bɛ min wele ko Première Guerre mondiale ka tila k'o hakili jigi fana wagati min jɔnya sera anw ma o ye maa caman min bɔ yan yɔrɔ la ka t'o ni minɛ jɔnya sababu ra jɔnya min kɛra o ka nafolotigiya sababu ra bi farafin joli sara Fransi kunkanko ra ka se ka hɔrɔnya di adamadenw bɛɛ lajɛlen ma bi. C'est le monde libre dans lequel nous vivons.